eh. Kupay tanapan panunod ko man ata manggaan. Awan lang mami, sigurado ka awan tinangga. Awang garo, timangga anak. Kupay paulit-ulit dati ngagdamag. Kaya awang garo, timangga. Yata, ulit-ulit. Andi damag. Awan anak timangga. Ah, sige mami. A few moments later. Mami, Ano kaya? dadamaga. Nga di anak. Mami, dati mangga. Mangga man ah. Damag ka nga damag timangga. Di ba ko nakawan timangga? Nakakulkulit ka. Imamaka nga talaga anak. Tatay ko pala yung baga nga awan timangga. Nakakulkulit ka. Paminsan ka payag damag no dati mangga. Bauton ka. Nya! Sige, nagkulit ka. Awan timangga. Awan timangga na. Ah, sige mami. Much later. Mami, Ano kaya? dati baot mo. Baot. Awan tibaot ko anak. Kapit yan anak tibaot. Ah, awan baot mo, mami. Awan. Mangga ngay, mami. Nya, ate nga ubingan. Ate nga ubingan. Imamaka nga talaga. Nakakulkulit ka. 1 hour later. Daday. Pera, Di ba awan ti kwarta? anak, kinumpis ka amin ni maming si Kamtumay. Kunak nga, kwaki, pulong nagsama nga naginom. Madimot. Ah, daday. Daday, kaya mo ti agkaroon ti instant nga kwarta. Masan nga kwarta? Kung daday, instant nga pang inom, daday. Nay, mayat ha? Iwan anak. Apa isinungay ko mamay, di na kaya mahit eh. Oh, sigurado ka, daday. Iwan anak. Iwan. Ikan ka ti 100 pesos na maaramid mo ti challenge ka. May nga bilog day tananak. Dapay maning nga pulutan na na. Woy, napayaan niya data challenge mau. Tukko-tok ko lang ti hanger, daday. Pinustaan ta. Mating nga kaya nga tukko lang ti hanger, daday. Para data lang, data ti challenge mo kanyak. Kapulok ata nga hangar. Un, daday. Naglaka nga yan ngay. Ay naapaw. Oh. No reaction. Mami! Tinukko-tukko na ni Daddy G hanger mo! At this moment that he knew, he fucked up. Hangirin ka man. Tutok kulit taramay mo. At alang arak ti paglaingam.